Vim Up Nation. Remember, that's my Tom speech. Preside is sing peace. Peace to the world. Peace to the world. I sing peace to Ghana. Yɛmpɛ Basabasa bia wɔ 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 Ghana. Who NDC di ulaimu, MPP di ulaimu, CPP di ulaimu, PPP di ulaimu. Who NDC di ulaimu, MPP di ulaimu, CPP di ulaimu, PPP di ulaimu. Mina fafana vagana, America minya. 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 Ghana for young kwana da yambla, Electoral Commission of Ghana. All of this year, you live back to Aba. Now try a date to your 7 December. So, your vote be your power. Fakot to Aba not sure don't Ghana. Yesterday na plemu do so just for Waba. I am belle jago besho wama. Forget it party. Inche wenyi na yesike ni bri. Dia na mu ya po Ghana menyi. Obi ala mena ninda ho finchi. Obi se de wo NDC na so wenyi mahama. Osori enumidwa obi nso wo MPP on committee dibia argument by heart NDC ni di ulan mu MPP ni di ulan mu bati CPP ni di ulan mu PPP kick me di ulan mu obi ala ndi ni line mu. You know say Ghana for me, Ghana for you, Ghana for all of us. Now this year election it be peace we dey need. Nyamiti intokale mbaga le pompa ya bobi magana. Iya pasumje dia twaba. Kobiaba wo pama wo dollar kan hunu za wo se wase for to Ghana. Ale bompa ya bobi magana wate. Iya pasumje dia twaba. So biaba wo pama wo dollar kan hunu za wo se wase for to Ghana maybe. The nation was born in peace and honor. Unforgettable leader Nkrumah. He swore that forward forever. He said Ghana is free forever. He took the battle on his shoulder. With the big sis they planned together. They fought for peace and freedom. We must vote in peace but no war. Yɛmpɛ Basabasa bia wɔ Ghana. 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 Yɛmpɛ Basabasa bia wɔ Ghana ha into Electoral Commission we knew election 2016 we will have one na ballot boxes no we ria. Hey, Ghana armies wenjina omo ya ho ba na nsiemu na papa yesu ye we juma mili to Ghana fo ahye we se aden kama hwe elekato aba na men no nsa mo aninda ho nyavem se jata so abapa men check sika na se ye kan na wuli so ye o ya na ara. Hey, me fento kamba bitia wo naso afa ne se wunua mun kai Liberia na la Cote d'Ivoire abato ho ntokwa ma bi mu aye janka into Electoral Commission yɛmpɛ confusion munye madwuma ne ye na this year no kofi na wadi na kodwi na wadi o homa yɛti ni plain so wa na me Electoral Commission yɛmpɛ confusion munye madwuma ne ye na this year no kofi na wadi na kodwi na wadi o homa yɛti ni plain so wa ti ase ba mazinjela ba makunya la ba mandri babu ye jima go loka Ghana di ye mo ayamare mi se ba mazinjela na zinjushi ba makunya la ba mandri babu ye jima na mi se Ghana di ye mo ayamare di ulaimu MPP di ulaimu CPP di ulaimu PPP di ulaimu o NDC di ulaimu MPP di ulaimu CPP di ulaimu PPP di ulaimu. Mina fafana vagana, America minya lo. Mina fafana vagana, America minya. Ghana nakani, Ghana na woni. Ghana ni mudi kanamuni. Iyanga election. The further day, kariyabamu. Mu vote de konche hankari. Dan waye na
don iyaye mu na gida, don Allah don annabi. Mr. Jonathan Olins Bobby Way, ba mu son bambanci. Da fada dai musulmai kariya. Ejamu play. OG TV. The fans Maya International. Bado.